twigarukire mu mupira nk'abanyamupira, tuze tuganire turebe ibintu biri buze kuba byakwaka. Murabizi neza ko ikipe yacu Amavubi ari buze kuba yakina match na Benin saa 11. Ndakeka umuntu wese w'umunyarwanda hari, yaba ari mu Rwanda, yaba ari Burundi, yaba muri Congo, Tanzania, yaba ari muri Kenya, yaba ari hehe muri East Africa, ibyo arimo byose abanze atera isengesho avuga uti u Rwanda rwo karama, rwo kagwira, rwo kabyara hungu na kobwa, nduhagaze inyuma rwose. Ndishimira kureba match yarwo na Benin kandi ndabisengera cyane. Ibi rero turaza kuba twabigiraho nitwaza gufatanya nk'abanyarwanda twese mu kuza gutsinda iyi ekipe ya Benin. Biri buze kutwongerera amahirwe yuko bishoboka ko twajya mu gikombe cy'isi, nubwo ari ibintu bigikomeye cyane. Sasa rero kuntu ibintu nabonye bihagaze, ntabwo ibiciro bihenze, ni 2 ahasanzwe no kugenda uzamuka mu yandi marevo, ariko hahandi haba hari umufana ufana n'inote ya 2. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko turamutse tubikoze tukaba twagera kuri match stade tukayuzuza hakiri kare, umufana kaza, abakinnyi bakaza bakabona urukundo dufite nk'abanyarwanda, turi kuvuga ngo dushyigikire ekipe yacu, biraza kuba ari ikintu cyiza. Turaje rero turebere hamwe ese ubundi nabaye bakinnyi bari buze kuba babanza mu kibuga b'ikipe y'u Rwanda Amavubi, aba Benin nabahe bari buze kuba babanza mu kibuga. Turaza kujya no kubasimbura, tuze kureba ibyo umutoza w'Amavubi nawe yatangaje, tuze kureba muri makeya ibintu bishobora ko twatsindiye match ibyo ari byo byose. Tuza tunarebera hamwe ese ni iki kiri bukorwe mu kibuga, ni igiki tugomba kwitondera kuri bari abasore ba Benin, dore ko atari bwo bwa mbere duhuriye muri aya marushanwa, sibwo bwa mbere dukinnye, tuzi imikinire yabo. Hari video tugomba kuba twaracekinze, twararebye neza imikinire yabo, ndetse n'abatoza bakiga kuba baza kuba basoma mu mutwe mutoza wa Benin, kugira ngo tuze kumunyura muri humye tumurasi igitego i Kigali, ku buryo turi buze kuba twakwegukana aya manota 3 bikaza kudushyira ku mwanya mwiza w'icyizere yuko dushobora kuba twagera kuri finali itwerekeza kuri tike itwerekeza muri Amerika no muri Canada mu gikombe cy'isi. Sasa rero mukore subscribe aho hasi, mukore like, comment, turaza kuba tubagezaho 5 kuri 5 iyi match live. Je nibereyeyo, ndindiriye saa 11 ko zigera kugira ngo tubashe kuba twakora icyatuzinduye, tubashe kuba twafana. By the way, twongere tunereke n'abanyarwanda batabashije kuhagera, batagira televiziyo, babashe kuba basobanukirwa, banze kureba iyi match. Rikarira ka video mbe nka rekera kutaza kuba karekare, ndaza kubakorera video ndende mbereka buryo ki muri stade bimeze, mbereka buryo ki ibintu byestaye. Murakoze cyane rero, bye bye, ndabakunda.